Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita coba belajar Iqra keempat halaman ke-24. Ada Ibu Yani, orang Indramayu, sekarang ada di Malaysia, alhamdulillah. Silakan Bu Yani, dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Shinnya Bu, jangan Bismillah. buru-buru. Jangan buru-buru mau kemana? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ayo. A'udzubillahi Minasyaitonir minasyaitonirrajim. rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ya'ti mustami'uhum. Lamnya jangan ada e-nya, ada sedikit tuh. Fal. Ya. Fal ya timus tami'uhum. Coba lagi. Wal ya'ti mustami'uhum. Nah, bagus. Kemudian Huwa agna wa aqna. huwa aghna wa aqna. Kemudian Warofa'na laka zikrok. bagus, tapi nanti ainnya dilatih ya. Wa rafa'na laka dzikrak. Ada hamesnya tuh. Dzikrak. Kemudian Ahsani takwi. sanita kalau kalah sugro. Sanita wimin. Takvim ke takwimin ya Ustaz? Iya, kalau dibaca apa adanya ini kan Iqra 4. Iqra 4 tuh biasanya Ah, latihannya dibaca apa adanya dulu. Tapi kalau dihentikan, ahsani taqwim. Apa mau dihentikan aja? Gimana? dihentikan aja lah Ustaz dari takvim Oke, ya. boleh. Biasanya kalau di sini kan Iqra 1 sampai 4 dibaca apa adanya. Tapi kalau Bu Yeni mau dihentikan boleh, nggak apa-apa. Yuk. Ahsani taqwim. Ayo ulang lagi. Ahsani takwim. Kemudian Hasmani bago ba'duna. bagus, tapi ma ini panjang nih. Khosmani baga ba'duna. Coba lagi. Hasmani Bago. bago ba'duna. Iya, kemudian. Amhilhum ruwaida. Amhilhum ruwaida. Kemudian. Yatanaza'una fiha ka'sa. Yatanaza'una fiha ka'sa. Kemudian. Min a'malihim say'a. Shinnya syai. Min amalihim shin. Syai'a. Shinnya dibuka. Yo biar besar. Min a'malihim syai'a. Ya syai'a. Dilatih ya nanti shinnya ya. Kemudian. Naba'ahu ba'dahi. Naba'ahu ba'dahin. Jadi panjang pada disukun ya kalau dihentikan. Kemudian. La tahinu wa la tahzanu.
La tahinu wa la tahzanu. Kemudian Af Fa'asarna fa'as fa'asar fa'asarna fa'asar fa'asarna fa'asarna bukan, bihi bukan. Nih ya, dengerin. Ustaz. Fa'asar nabihi, fa'asar nabihi naq'a gitu. Fa'a fa fa'asar fa'asar nabihi naq'a. Iya, kol-kolannya keluarin ya. Naq'a. Fasarna bihi naq'a. Kol-kolah sugro ya. Mhm. Bisa bisa iha rodiyah Lisa'yiha radiyah. yakulu ahdak tumala Yaqulu ahlak hamas. Ahlak tumala. Emang nggak gampang hamas itu. Nggak apa-apa dilatih aja ya. Yaqulu ahlak tumala. Jangankan kita yang kelas pemula. Kelas ustadz aja kadang-kadang hamasnya nggak keluar. Ahlak. Kok nggak bisa nggak keluar? Ya banyak hal. Mungkin nggak speakernya, mungkin apanya nggak ngerti ya. Itu ada hamasnya. Yaqulu ahlak tumala. Kemudian. helak nar zawjain Jainnya jadi madlin, jadi panjang. Khalaqanya qalqalah sugro. Khalaqna zaujain gitu. helak nar zawjain Iya, zaujain. Rapuh baru keras. Zaujain. Khalaqna zaujain. Kemudian tar gedein dulu. Ini, yuk makisin. Ada? makisi ada Iya. makisi nafihi abada Makithina fihi abada. Kemudian bisa iha rodiyah lisaiha radiyah. Kemudian fal yazuquhu hamim mana ya Ustaz betul, hamim betul. betul Hamim ya jadi madari disukun. Falyadhuquhu hamim. Kemudian diij diij bi'ij. lin Kalau juga tuh. Bi'ijlin hanil. Kalau kolanya mana? diij lin hamim Bi'ijlin hanil. Kemudian. la taqulu ro'ina La taqulu ra'ina. wa aufu bi ahdi Wa aufu bi'ahdi. lakum kaifa tahkumun Lakum kaifa tahkumun. Kemudian. khud biyadika di Dilsa. bisa Khud khud biyadika dilsa. biyadika bisa Iya, khud biyadika dilsa. Kemudian walau kana zakurba walau ka
Walau kana dza qurba. Kemudian Walau alqa ma'azirah. walau alqa ma'adzirah. Asfala asfala safilin. Asfala safilin. Fama lahu min hadi. Kan Had dihentikan katanya. min hadi Ustaz. Jadi kol-kol aku bro ya. Fama Heeh. lahu min had. Fama lahu min had. Kemudian Hadana subulana. hadana subulana. Kemudian Wa namaiku. pendek. Wa namaiku. Mak panjang Ustaz ya? Maknya panjang. Wa namariku masfufah. Maknya panjang bener. Wa namariku masfufah. Wa namariku masfufah. Bagus. Kemudian kol-kolahnya nih, tolong keluarin, ayo. Bu Yani. Sekejap Ustaz, sekejap. Sekejap ya. Iya. Yaqra'una kitabahum. Yaqra'una kitabahum. La yudlamuna fatila. La yuzlamuna fatila. Tajidu lakum tajidu lakum wakil. Benar, wakila, mad iwad, kinya tapi panjang. Tajidu lakum. Tajidu lakum wakila. Iya. Tajidu. Entar dulu, itu belum pas. Tajidu lakum wakila. Kinya panjang juga Mantobi. Lagi, diulang lagi. Tajidu lakum wakila. Azlama alaihim qamu. Azlama alaihim qamu. Nasiyahu tahuma. Nasiyahu tahuma. Liman khalaq tatina. Liman khalaqatal tina. Yursalu alaikum suwad. Suwaz gitu ya. Ada zo-nya. Yursalu alaikuma syuwaz. Syuwaz gitu. Ada zo, ada bersisa itu zo-nya. Syuwaz. Ya. Yursalu alaikum suwad. Iya, syuwaz. Kemudian Libasahuma liyuriyahuma.
libasahuma liyuriyahuma. Kemudian yauma. Yaumala. Yauma la Mm-mm. yauma la yughni anhum Yauma la yughni anhum. la la yalbasuna hilafak Khilafak hamas. La yalbathuna khilafak. Khilafak. Kemudian. la hum azlama hum azlama wa atqa Hum azlama wa ataqa. Kemudian. wala yakhafu uqbaha Wala 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 yakhafu uqbaha. Kemudian kuliku min ghairi syai'in syai. Dihentikan jadi madlin. syai'in Syai shin. Syai. kuliku min ghairi syai'in Khuliqu min ghairi syai'. huwa Huwa. huwa Huwa pendek. huwa ad Ab. huwa Abhak. adhaka wa abka Huwa abhaka wa abka. ta'muruhum ahlamuhum Ta'muruhum ahlamuhum. lakum dinukum waliyad Lakum dinukum waliyadin. Kemudian yang ini yuk man ahsanudin. man ahsanu dina Man ahsanudina. zu fadlin azim Zu fadlin azim. qalu sami'na wa ata'na Qalu sami'na wa ata'na. nahnu nahnu lahu muslimun Nahnu lahu. nahnu lahu muslimun Nahnu lahu muslimun. ma yugni anahu maluh maluhu serius tidak Iya. ma yugni anahu maluh Ma yughni anhu maluh. oh iya nah berhentikan Iya. ma yugni anhu maluh Ma wayah yughni. Ma yughni anhu maluh. Terus. wayahdi bihi katsira Wa yahdi bihi. Wa yahdi bihi kathira.
ahsani taqwim. Ahsani taqwim. Faja'alahum ka'asfin. Faja'alahum. Iya. Ka'asfin. Bukan. Kalau dihentikan bukan begitu bacanya. Faja'alahum ka'asaf. Ka'asaf. Ya, sampai. Ya. Faja'alahum ka'asfin. Ka'asaf. Ka'asaf. Gitu ya. Faja'alahum Faja'alahum ka'asfin. ka'asaf. Iya. Karena itu waqaf isyarah. Kemudian. Ya'lamu idza bu'thir. Ya'lamu idza bu'athir. Ila yaumi yub'atsun. Ila ila yaumi yub'atsun. Tahsabuhum aikon. Mana Ustaz ya? Kalau Aikozo itu diberhentikan ada madiwad. Dibaca satu itu madiwad. aikon. Aikozo. Ya. Tahsabuhum aikozo. Tahsabuhum aikoza. Kemudian. Fal yad fal yad'u Pendek. fal Wal yad'una. yad'una fal yad'una dia. Dia. Fal yad'una dia. Kemudian. Huwa agna wa aqna. Huwa aghna wa aqna. Min ala fisyah. Jangan ale. Ayo ada sedikit tuh. Min al fi syahr. Min al. Min Ya. al Al fi syahr. fisyah. Syahr. Min Syahr. al fisyah. Syahr. Min Bukan syah. al fisyah. Bukan. Syahr. Syahr. Oke, kayak latihannya kayak gini ya, Bu. Min al fisyah. Nah, gitu. Ya, ini karena wakaf isyarah nih kan ini sinnya SY nih kalau latihannya ya. Syahr. Tuh. Syahr. 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 Min Syahr. al fisyah. Kayak wal fajri wal fajr. Wal asri wal asr. Ini wakaf isyarah ya. Min alfi syahr. Min alfi syahr. Ya, kemudian yang ini ya wala khauf. Wala haufun Khau. alai. Jangan khau. Wala khauf. Wala haufun. Wala haufun Khau. alaihim. Khau. Au. Wala haufun alaihim. Wala khaufun alaihim. Kemudian. Walahum yahzanun. Walahum yahzanun. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala ya'uduhu hifzuhuma. Wala yuhituna bisyai. Bisyai. Wala yuhituna bisyai. Jangan. Kalau bisyai ada tasdid.
Bisai, bisai, bisai. Jangan bisai. Kalau bisai S-nya 2. Itu ada pendobel. Nggak boleh ada pendobel di situ. Di situ hurufnya cuma 1. Bisai. Lagi. Wala yuhituna bisyai. Bukan. Bisai. Wala yuhituna bisyai. Bisyai. Gitu langsung. Tekan. Wala yuhituna bisyai. Iya, bisyai. Kemudian. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma. Ulang balik. Silakan. Ya'lamu ma baina aydihim. Ya'lamu ma baina aydihim. Wa yuni muslimin. Wa tuni muslimin. Kemudian. Wa busyra lil muhsinin. Wa busyra lil muhsinin. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Wa ma nahnu bimustaiqinin. Izhum alaiha qu'ud. Idhum 'alaiha qu'ud. Ada kol-kolahnya tuh nggak keluar. Izhum alaiha qu'ud. Iya, bagus. Kemudian. Fasayuh bitu a'malakum. Fasayuh bitu a'malakum. Wa kana alaikum Rokiba. wa kana wa kana alaikum raqiba. Wa kana 'alaikum raqiba. Ilaihi marji'ukum. Hinya pendek. Ilaihi mar. Ilaihi marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'a. Idnada. Iz nada wa huwa maqsumun. Jangan dibaca, akan dihentikan. Lupa kayak ini. Makzum gitu. Ayo. Iz nada Jangan ada e-nya ya. Il. wa Jangan ije. Il. Jangan ada e-nya. Ini bukan kol-kolah. Kalau nggak ada titik, ya ide. Ini il. Nada. Ayo, jangan ada kol-kolahnya. id nada. Bukan ide. Il. Iz Nada. id nada. Id Mm-mm. nada wa huwa Makzum. Makzum. Ayo. Idnada wa huwa makzum. Kemudian. Haza sayun. Shin. Shinnya nggak keluar nih. Ada syai'un. Ajib. Haza syai'un azim. Kalau kubro. Hada syai'un. Shinnya nggak keluar tuh. Hada syai'un ajib. Kolkolahnya juga kolkolah kubro. Besar. Yuk.
Hadza syai' syai'un aziz. Iya, kemudian Kanu anahu ane, jangan ane, mu'ridin. anhu. Jangan ada e-nya, yo. Kanu anhu mu'ridin. Bagus, tapi nggak boleh putus, nyambung. Kanu anhu mu'ridin. Ayo nyambung. Kanu anahu Kanu, kanya mu'ridin. panjang. Kadanunya panjang. Ka- Kanu, Kanu anhu mu'ridin. kanu anhu mu'ridin. Kemudian Afrig alaina sabro. sobe, kokolah ke sugro. Sobro, Sob, ada e-nya. sob. Afrig alaina sabro. Afril alaina sabra. Kemudian kayak ini mana? Halo? Ada? Ada, Ustaz, ada. Ada. Kayaknya kurang bergairah ya. Kurang sehat ya? Enggak sih, saya kan kalau malam jualan, jadi bangunnya tuh malam. Jadi pukul segini tuh udah Oh, ngantuk. Gitu. Buka kedai gitu rupanya. Buka apa? iya. Hmm. Udah ketemu sama Manci Ramla belum? Kan deket katanya. Ya Manci deket Ramla. tuh masing-masing sibuk loh, Ustaz. Oh, Manci juga kalau nggak salah punya punya toko juga dia, punya apa itu ya? Usaha juga dia. Punya punya apa ya? Kalau di kita mah kayak ya toko lah gitu. Mm-mm. Mudah-mudahan bisa ketemuan ya. Saya mah cuma warteg, Ustaz, bukan Eh gedean gitu. ya sama aja ya. Yang penting ada usaha ya. Alhamdulillah. Mm-mm. Ya silahkan. Kak Duna biba biba Biba'ad. Biba'ad. Wakaf isyarah ya. Ba'duna biba'ad. Biba'ad. Agak susah emang. ba Duna biba Ba'duna biba'ad. lam malu masih tum Shinnya punya hutang. Shin nih. Virus si shinnya menyebar. si Syi'tum. Syi'tum. malu masih tum. I'malu. I'malu. Ma syi'tum. Kemudian. Walaqad ji'tumuna Walaqad. Walaqad ji'tumuna. Itub yanihim ya'mahun. Fi tughyanihim ya'mahun. Iza roja'tum ilaihim Idza raja'tum ilaihim. fa'ak tartajidalana. Tapi tanya pendek. Fa'ak. Fa'ak. Sarta jidalana. Fa'ak tartajidalana. Iya. Fa'aksarta jidalana. Kemudian. Fartakib yauma ta'ti. Fartaqib yauma ta'ti.
i'malu ala i'malu ala makanatikum. I'malu ala makanatikum. Wala saufa. Wala saufa Pendek. Tapi yu'ti. pa-nya pendek. Wala saufa Wala saufa yu'ti. Wala saufa yu'tik. Hamas ya. Yu'tik. Betul ya Ustaz? Ya, hamas memang Wala saufa jangan ya kadang-kadang itu, kadang-kadang susah. Ustadz aja kadang-kadang nggak keluar. Yu'tik. Yu'tik. Kadang-kadang juga pengaruh mic-nya juga. Kalau saya kenapa keluar karena mic-nya beda, ini mic studio ya. Jadi nih dekat gini aja nggak pecah, ini padahal bibir sama mic-nya tuh nggak memblem gitu loh. Ya, memang pengaruh juga. Ada beberapa tuh Mbak Wildan juga disuruh hamas. Kok saya sudah katanya, tapi belum kedengeran karena mungkin pengaruh mic juga. Itu harusnya wala saufa yu'tik tik gitu ya. Tak apa-apa lah, entar aja. Tenang aja. Terus dulu. ahmilu fawqa Roksi, ru'si. bukan ruksi, roksi. Sorry. Mm-mm. Ahmilu fawqa ru'si. Ahmilu fauqa roksi. Wa karihu ridwanahu wa ahbatu a'malahum. A'malahum panjang ya lagi. Wa karihu Jangan ridwanahu. kakak nih kalau kol-kolah nggak dikol-kolahin, kalau nggak kol-kolah dikol-kolahin kebalik. Ini bukan kol-kolah, ini riob, jangan ride, riob, riob bukan kol-kolah ya ini. Wa karihu riob wan, ya jangan dikol-kolahkan ya. Wa karihu Jangan ke dal, ridwanahu. jangan read, tapi ke DHO ya riob. Walau dolin riob, riob, jangan ride, riob ya. Ya ya. Wa Nah, karihu riob. Ya, ridwanahu. ridwanahu wa ahbat Fa ahbato wa a'mal. ahbatu a'malahum. Wa karihu ridwanahu fa ahbato a'malahum. Kemudian Wa yuhtikum tabkhulu wa wa yukhrij yukh ad wa yukh wa yukhrij wa yukhrij. Ini baca kol-kolahnya, ini ada dua ya. Tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Agak susah ya doanya, huruf do ini kayak ini. wa yuhtikum tabkhulu wa yukhrij adghanakum. Ya, donya masih dikol-kolahkan ya, harusnya jangan kol-kolah. Fayuhfikum tabkhalu wa yukhrij adghanakum. Nanti dilatih ya Kak ya. Terus laqad kana lakum. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Hasanah pendek ya. Hasanah. Laqad kana lakum fi itu kan? Ya, kumnya idhar sapawi. Lakum fihim idhar. Laqad kana lakum fihim Pi-nya panjang. uswatun Fihim. Uswatun. Uswatunnya pendek.
Fi-nya panjang. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Laqad kana lakum fihim uswatun hasanah. Sering latihan, kakak udah pinter sebetulnya nih ya. Ada beberapa huruf yang susah, nanti lama-lama sering dilatih, insya Allah lancar. Yuk. In ata'tumuhum. In atau tumuhum. Ulang-ulang. In atau tumuhum. In ata'tumuhum. Wayak Wayak. Kokolah biduna kakak. Wayak. 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 wayak biduna aidiyahum. Wayaqbiduna aydiyahum. Wa ajlib alaihim. Wa ajlib alaihim. Wa Kemudian. khairik. Wa khairika Wa khay. Wa khay. Wa khay. Wa khaylika. wa khairika wa rojilik. Wa khaylika wa rajilik. Kemudian. Kausaini au adna. Qausaini au adna. Walaqad to'ahu. Walaqad ra'ah. Jadi hu-nya ya dibaca, dihentikan kan? Iya. Walaqad ro'ah. Walaqad ra'ah. Kemudian. Wa an akim waj'ak. Wajahak. Wa an akim. Wa an akim waj'ak. Wa an akim wajahak. Bi'ijlin hani. Bi'ijlin hanil. Kemudian. Wa huwa yut'imu wa la Pendek. apa ya? Saya ini Yut'am. Dihentikan. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. wa huwa yut'imu Yut. wa la Yut. yut'am. Wa huwa qalqalah Wa juga nih. Ada qalqalah 2. Wa huwa yut'imu wa la yut'am. huwa yut'imu wa la yut'am. Iya. Kemudian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ij'alu bizo Ij. atahum. Ij'alu. Ij'alu bizo atahum. Ij'alu bida'atahum. Udkhuluha Udkhulu. bisalam. Udkhulu. Udkhuluha bisalam. Udkhuluha bisalam. Wala takum ala qabri. Wala takum ala qabrih. Kemudian.
fabada'a fabada'a bi'awiyatihim Fabada'a biaw'iyatihim khalaqna zawja zaw zaujain. za zawjain khalaq Khalaq, khalaqna khalaq, khalaqna, khalaqna zawjain khalaqna zaujain. Bagus, tetapi ulangilah sehingga tidak ada yang keliru lagi. Baru ebta. Kakak terima kasih ya malam ini sudah mau belajar dengan saya. Mau membantu pembangunan pesantren kami, juga yang lainnya terima kasih. Yang belum sempat untuk membantu, tolong dibantu karena memang masih belum sempurna. Masih harus dicat, masih harus dikeramik sedikit-sedikit, dan masih harus dibenahi. Terima kasih untuk semua hamba Allah yang sudah membantu perjuangan kami dalam mewujudkan cita-cita membangun pesantren dan studio untuk pengajian online ke seluruh dunia. Terima kasih untuk semuanya. Semoga Allah membalas. Ya, hanya Allah yang membalas berlipat ganda segala kebaikan ibu dan bapak semuanya. Terima kasih Kak Yani. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.